Ka Rural Social Outreach ka badai ka kinhun Treman Sobha jang ka Balang Presbyterian ka Shela Presbytery hapo ka jingpet jang ka Social Economic Life Development ka lapenlong ya ka awareness program ka bakal pang halor ka phang ong em yo drugs bat ki wei ki jingdi papen sliu kum shibenta ban rakhi ya ka International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking ya ka ni ka program lapenlong hamadan ya le kai kinjat bol haso lap Shela East Khas Hills string ka Rural Social Outreach jang ka Shela Presbytery kalapan pau bakam suhun man syakri tang hapo ki saw kan ro jang ka Balang hinre ka angnut ru ban trei na ka benta ka baha ka miat jang ka em lang sa lang hi baro ka wei ka thong jang ka ni ka program ka long ban ai jing tip ban ai jing pin shai bat ban kin tu ki samla bat ki pat ba bakin kya no drugs ka kiat bat ki wei bat ki jing ti bat pin sneu ki ba long ka daw jang ka jing pin jat pin pra ya bon ki long yeng ki shnong bat ya ka jat pin riu hi baro ka wei Hakani ka awareness program la penya ya ka jingya lang do Reverend DR Youth Pond Treasurer jang ka RSO ya ka jingkran pidyang la ado Reverend PD Shangplyang Secretary jang ka SELD Yuway pat ki bala jingkran ki kintobi oba John Tongwa Officer in Charge ka Shela Police Station ubala kran halor ka jingma jang drugs bat ka jingdan kam minitre lang man pindu jat ya uniu jing e Uba Neil Kongwer Manager jang ka Manbaha Foundation Shillong ubala ai ki jing sneng bat jing ai man sim shaki samla kumju ru MDC ba bariku parson ram bat wahadadar ka Shela Confederacy ki bala kintu ya ki pat ba banyatali ha ka jingele pasha ya drugs ya ki kintian kublai bat ka jingkar ku do la aidu tamen besan G Stone Nyota Secretary jang ka RSO Shela Presbytery Kum shibenta jong kani ka jingra khela pen long ru ka jingele kai kin jat ball paralak hapdeng ka law ba sports club bar ka young blood sports club solam ha kani ka jingya khun ka lawa sports club ka lajab da ar la not goal Session jongi ka Shela Presbytery hakani ka sngi ni yo ya ka bantulong ya kani ka wedi ki program kumkalat naga pentaban sopu ya ka jingma ko mi naga jingpundan kam nau drop bat ya ki wedi jingdi tempua Amar kata ka Shela Presbytery lemba Rural Social Organization Akani ka por ni don ha kani kamanan at ni snow ya kaban yang snow ha ya pi paro ibedan akai kertain wat yang nu ka jong pra jongi uji stress akaliang ga jongi na khot terpang ya ki invites pendor kat ha kani ka por ladu hadman jongi ka snong Shela jongi secretary jongi ka snong Shela jongi nanta wadadar jong ka Shela Confederacy ni lakhatu na kaliang jong ka SPP bani don rengkan rengi supu omdon kim sunala ya ka bandon rengkat ni ko pon ki tau ki bong lakyar bagi na kaliang ga jong iru ile khat ba ya tu officer in charge jong ka Shela Police Station iba tongwa bat kiwi ki jingdi ki papan snow kini kim penjular tang ya kamet ya kabor perkat jong kim kecingnya day perlok makalaway jong ki samla jong kum kinong yalam shnong nang yalam hima bat kum kiba ishimenta ka imlan salang ha kisnu jitau ngidon ni kajing kri bang pengor bang ai ya kajing yalam ko bat kabakersen ya ki samla ki jongi banjit ya galinti kababha Nengis kam balada kebalang kibalang isnong kahima bat ikonon ba proper kiba midon kong kaain ki pulit renta ki BDP ha kisong ni dan ni kajian telang ba kajian teli nila ban te ya ka imlan kasalan ko baklay ban ko baskan ko balay na kijima nang drugs Lakam heru nidon ki claims nidon kum siajan muat berregister bani balangok haki jindi drugs. Kidon apa deng jongi ki kena berred badang red bah tingam kwa reban ong tan
sipang ki kinjajal drugs iu kidan hajala jungi ngam kwar bensim keteng belai ngai menchua ngai awareness ki schools kido ki kena mangai jingi kai hadir arlais nam ki sop poi sanga man yo jing smart na thap kli na jong ngong wa kumni tumlong ngai balai awareness ngai ba penidor ngai ba session hadir na bot kito ani kwa madhi te ki kata ba penbuai yang ban penlong yang ban long hado tata katuro kadai ko wei ka jingma te ke bang akwa bangong ningkong kadai bele ki khna samla jongi ki ngop ha kani ka jingdi ningkong da fi pet ki khna balangok nga badi man kasni bat ki khna da ki spas pangot da fi shim ka history jongki barro kat badan ningkong ki sedang dekat rumah kin mau bahaya kani ka sedang dekat rumah everyone smokes ki khana ret ki sedang kharlai snem khadar snem chpo snem khatsau snem khatsan snem daladem nam to sedang sakakya kabia kani katai poi saki kumbasar wong ki ganja chisen la poi ki level ba khamlong pro u khana myo jingbuai cho kamet kalamlin chisen kalamlin kamet kam tri kam sho teki habi ban upgrade ya lade kumbasua teki wa ki wadi menchua kani nganong pi kani bangala experience ya lade ki por junga dengan ki por menchua bangadang samla ki degi perlok ba pingop yang minta kamlong rekonta ki kena lingba social media lingba kanika AI smartphone kanika generation balong iu ki baro ki ladon katu ka curiosity haka jabing dong ki ba ki kata bangai Menchua abang ile anu bakam bakala imei pa yusnang suara Kristian asli abang im sengap nisha ai du dia nisu tu menta bautu dia sempat udahi na bentar jing bahajungi tikumju na kaliang jonga na karpa ikimi kpa aba PUE lagi jong dikun gikti na lagi jong diparlok om tai ikimi kpa kan cukup pa mereka long rukumju ya pi samla aba PUE yanu esi diparlok nei dibahayeng ingok akum kini kijat jingdi basniu nei bapenjat ya jingi mjungki smobha wan sakma keran seneng yaki laki kimla lapi kimla ania seneng yaki hidon hila banituri kikimi pa hila banituri bahing masam hila banituri ginoi kai lagi jom hila ban keran yaki kirangba hitiman hila ban ai kijing seneng hila ban keran hakata garukam kaba kikna kinkam sutu wat le aran wat tiang amar gajing tiang hi bon sien kanyalam syara jingjot anak kalian jonga akarpa yang epi ikimi pa subha kakran yasneng igikun gikti hawat kum kikimi pa ngikwa ban penhun ban penkeman yang gijong gikun gikti henrai kamdei pat banyalam syara jingjot yang gijong gikun gikti yolesi ila penyui na igipahing masam na ikun gikti lejong Pigile ikut kini gicat kam, pinong ansat no yo jong upun, hapo yang kanang bunung gop so ikini saba, umat le ikini gicat kam hayeng, henrai, hanya tu yepi, kani kam le isu ba tentang haktian henrai kalau jujateng, angge cela jungi kalau jateng na kopor, pergi kini kipa kisat pergi jong kikun kikri hayeng, pergi pendiang yaki ladong hadong. Penutup ajut malau senang. Buat ki sepang drugs, natrai anum keren drong sepang drugs pada kita jong drugs, kemar nidon ye expert angni bagi, iba nil kongur iban sabatai sepang drugs, kajing kita jong kita drugs abuse, kajing punan kam bakla jong drugs, ya kajingim jong preo, ni kan ya kajingim jong preo, ya kalong yeng long sem jong, buat kumjuru ya kajingnya day jong tau preo, buat kesenong ketau, buat kajing kita ya jong drugs ya ka. Jelah ibrokoi. Nakaliang juga ngancu keren kiat hawai deh bakaan lebih deh badu drugs. Bagai ke kamram ke jongi kum kibrio jokaan, bat kum juru jong pi kipat ba
nong chong snong ban e tre ringkat bagi kulit ha ka be te bagi kun pasha you drops te kum ba fitte bagari jungi nai ka de ka ri ka ba ha ka ba ka majority jong population ki Hindu te la dangi page sa ka history ka jingle niam jung Hindu menchua ka judon ni ka jing punan kam kum yu ka labes ka bagi yong ganja te ha menchua kamdan ka an ka ka an ka pantel akam ni kite suki kata ka jing punan kam yu ganja rasdang ban kenre kunjuru rasdang menwan rom soki synthetic drugs negeri ke nabar kum limba ki jela kum na Manipur na Rajasthan bat Punjab ter bat ka jimbun kam jong drugs India ka sama kenre tikni ka penuh yang sarkar puteng bantau ka an bagi ong ka Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act Hosnam kendai sebab rapusan kani ka an ka Bishar buat ketik lakam, ya ka jimpunan kam you drugs, ya ka jingedi tit you drugs, ya ka jingtung jingrap you drugs, dan ya jing snai drugs, kumjuru ya ka jing ai jaka you drugs, kum ka hapisnong ka tau ban mi you drugs, kum ya ka jing transport you drugs, away jaka, te ka kami buat ka Bishar buat ketik lakam kita gege. Te kani ka drug, kani ka ai ka bengi ong rus, da ka ba ong likot ka NDPS ai. Kalau kau ka special act, kemudian kau ki act kalau kau jutip kopi ki IPC ki BNS, akaba lada ubri tu unat ki kendon jom BNS, kini ka an khamlong ka NDPS act ka khamlong special ka khamlong terpang kia. Namar boleh hari wiki ki an kalau kebusuk ki ubri lada usaknya makna ka banyak bil ka dia hok jemu. Tikat ba kabangi ki brio ki batoket ni ki pulit ki batoket ni palawan petikna bo ki brio don ketika ta ni ka hok tu brio dam don ni hok bo yo ki ndai ka hak ni ka an pat kalong bo brio di bensong be hajil pat ka ni ka kamram jugu bo sisai la dong dei bu bole te hadin ka tahu la yo pil ndai ka jail ka di ka mas ko bagi orang hak tim pareng hak ni ka hak diwi ki an kalong ba ka bill is a rule and jail is an exception. Andre ha NDPS Act pat yung ba jail is a rule and bail is an exception. Te kalong tinggi bat ki punishment akan ni ka anu gilong kiba king bat kiba adu kata-kata. Ladang ngipet kiwi ko mga an bat man dagi yung BNS mon ki punishment kilong busuk kamtam gami so punishment man tab ki yung goko community service ada pilih crime iba malumala ka kun ipi kam jail ka syuta ipi kiat penai pa pilih kan ka community service nane pila ban yerap iki seng bahalan ne ginu ki government sarkar puter jadi gani ka an kalong tinggi ba bat ka mau ka punishment ka gani ka an kalong kaya di batu jadrox bati lada yok kem nunu brio tau jadrox batu kuantiti kan nu don tau drop batu te kumu ipe yang ni state jongi mo ham kau na mu drop kumu ganja baru heroin te lada yok kem for example heroin lada yok kem nunu san apa san gram te kata ka punishment jom pigala abot ko chedo ka ban chong jail sisnam bat ka fine kumba shipo hajar te lada tambah nak san gram hado na play san gram hado aspa san program te pila ban chong jail hado shipo sisnam bat ka fine jom pigala abot ko hado silap tiga dan datang saya ke aspek program tetapi tidak ada kayaknya people ladeu atau supplier bahaya sisa ladeu commercial quantity tiga jing jil ke berkot sedu ke art post number ke final kan don kan coach kumpa arlak tiga saja kalau do tak dia kunjuru kan long yu ganja ulah kem poch sikilo ka punishment kalau sistem bat spoja ka fan sikilo hadu 8 kilo kalau sportsman bat silap tengah kafen bat kami na 8 kilo kalau sportsman bat 8 tengah kafen ter bukta ya giba kaju ka ni ka kelum lang lu itu giba yarapan smuggle you narcotics drugs kiba ya peran ajaka kiba ya dan ketiban ya pun poin hui jaka kuta kiba dan ketilang borok ingat lah hari kedua kunjo baksa ko iba kasadya ka ba akani kalong ba hindi tangkata mo yung brio la daw nunu brio la kamay bat ula don ya kata property ka ba ula nakabakamay nu drugs mo ya katu ka property ru la da ngidon kasebut ki bat kena ngila ban kuruk no lingba hakani katung kani ka kip katung ikendon jom neka NDPS Act la da pi plasna kan gono yeng ne platik gi kali ki platik ki Jakarta da ka pizza ka kamay nu drugs ye kituru ka
Sorkar kalaban kurung no. Tikum taki ki punishment lo boye. Habang ipila lagi punishment pat silong tiga prosedur jungi beriu ke andu kalong ki haban long ki ba. Pria kata-kata nyemla ban baklasyo. Wah, nakata-kata bahwa kadon ka bon kajengnya takhu apa lagi bulet bat ki seng balang hari bon di cakap